شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا مني وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته are ɓawo en yettude Allah subhanahu wa ta'ala kanko hanaɗo yettede sabu nemaji makko tiiɗuɗi nemaji makko ɗuuɗuɗi are nema ɓurɗo mawnude ko nemini en ko waɗgolen julɓe iwtirɓe ɓawo laawol nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam are en yettimo e hoore ɗin nemaji ɗon eɗen juula e nelaɗo makkon e ɓeygure maɓɓe e wondiɓɓe maɓɓe e kala ñentinɗo ɓe no moƴƴiri ha ñande dargal are ɓaawa ɗum ɗon mi salmini on salminago islam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu are jama on fof tolnama e ka juulirde meɗen ɗo e o nokku tedduɗo ɗo jeyaɗo e cuuɗi Allah subhanahu wa ta'ala are no hollitirano noon are ɗen mari ɗo dawra ma ko wiyete séminaire ma fiinagol e nder ɗe ɗo balɗe biidnillahi ta'ala iwde hande ɗo ha e ala on inchallahu ta'ala are noon o dawra meɗen ɗo e ko woni ko organisme o ko yuɓɓi fiino ɗum ɗo laatora ko yoga e janngoɓe e leydi Arabie Saoudite janngoɓe ton taalibaɓe wontirɓe ton kañume woɓɓe ɓe tata ɓe jangi toon ɓe ardino tawa ɓe wontiri lajine ɗo ma nokkeeli goo are ko ɓeɗo woni ko jonnidiri juuɗe fii daranogol koko wiyete ɗo ɓantugol fii sunna nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam gandal ko jogodiri e muɗum haɗa ɗen andi no heewi ka leydi meɗen ga ko jogodiri e alqur'an on tawa piiji buyhino waɗede kono ko jogodiri e hadith on e sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam tawa hino majja moƴƴa fi gandal ko jogodiri e ɗum ɗo are ɓeɗo taalibaɓe ɓe jonnidiri juuɗe fi ɗum ɗo kadi no andire saabu noon en andi dina meɗen kan are ko ɗiɗo ɗiɗi ko alqur'an e sunna nelaɗon Muhammad sallllahu alayhi wa sallam are ko ɓeɗo woni ko yuɓɓi ɗum ɗo o dawra mo wonɗen fuɗɗade ɗo inchallahu ta'ala are dawra no wirɗen noon ko iwde hande ɗo o fuɗɗoto are ha e ala on biidnillah ko balɗe tati woni ko fiinoto ɗen iwde ka alansara ha ka jeeƴe inchallahu ta'ala are ñal e ala on nden ñandare ko yewtere woni ko ɓe waɗanten ɗo yoga e karmukoɓe e toɓɓe yogaje ko jogodiri sunna nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam are noon programme on ko defte ɗiɗi woni ko eɓɓa deftere aranere nden ko kitabu bad'il wahyi ka sahihul Bukhari are ko yoga e hadiseji jeɗɗi wona ko ɗuuɗi woni ko ɓe suɓani en ɓe fiina en ɗe ɗo hadiseje faamen ko woni kon e majje faamen seeɗa kadi e ko jogodiri e gandal hadith deftere ɗiɗaɓere nden ko at-tadhkira libne al-mulaqin are nde ɗo ko deftere ka mustalah are nde ɗo kadi fiinete inchallahu ta'ala e nder ɗe ɗo balɗe tati are noon ɗo en natande e inchallah darsu men arano on are en waɗe yoga e présentation wonɓe men ɗo e ɓe tata ɓen ko jeeyaɓe nde ɗo moƴoɓere wonde e organise ude o ɗo dawra are lan fuɗɗora ɓewol ɓe ka sengo ñamoan ɗo are ɓeɗo ko ɓe makete ko cheikh Abdallah Bari are ɓeɗo ko wonɓe janngude jame islamia hiɓe wadde nini master ka kulliyatil hadith ka qisme ulumul hadith are ɓeɗo ko jannguɓe ka leydi meɗen ɗo on tuma Allah newnani ɓe kadi yoɓe seeno ton are nini hiɓe jokki ton fi jande nden are ko ɓeɗo woni ko fiinata en inchallah deftere mustalah on at-tadhkira fi ulumil hadith libni al-mulaqin are si iwi ɗon karmukoɓe meɗen ɗen are ko cheikh Ahmad Wuri Sefoure ɓeɗo ɓe tata buye men hino jeli ɓeɗo are ɓeɗo kadi ɗe gandi ko jannguɓe nokkeli ɗuuɗuɗi ɓe seeni kadi e jame islamia Madina kamɓe kadi ɓe jangi ton ko jogodiri e gandal hadith are ɓe sentinoke ka meɗen ga hiɓe wondi e meɗen are ɓeɗo kadi no jeeya e membre ɓe ɓen bandini ko kamɓe woni ko halfina
fi moƴoɓere nden are ko kamɓe kadi woni ko wondi e meɗen ɗo e nder ɗeɗo balɗe ɓe jeeya kadi e waɗano men yewtere inchallahu taala no wirɗen noon ka ñalande sakkitinde biidnillah are ko hikkiti ɗon ko docteur Aboubacry Chérif Diallo ɓeɗo are ko jannguɓe Madina toon Jamia Islamia fi ko jogodire gandal hadith are ɓe jangi ha heeɓi doctorat on ka gandal hadith are neɓaali ko ɓe arti ka meɗen ga are ɓeɗo kadi ɓe kamɓe woni ko ɓe finata inchallahu deftere nden ka sahih Bukhari are ko kamɓe woni ko finata nden no biidnillah are hino hikkori ka sengo nanoga docteur Ahmad Abdallah Ba Mouhammad Abdallah Ba afwan are ɓeɗo ɓe jeliɓe ko karmukoɓe meɗen are ɓeɗo kadi ko jannguɓe fi hadith on Jamia Islamia ha ɓe heeɓi doctorat are ɓe sentinoke ka meɗen ga ɓe gandi are ko kamɓe woni ko halfina Jamiatul Imar wonɗon Yimbaya are kamɓe woni ko halfina ɗon are kamɓe kadi ɓe jeeya e wonɓe ɓen e ndeɗo moƴoɓere e wonɓe organise de oɗo séminaire are ko hikkiti ɗon ko cheikh Abou Idris woni ko men noddirta ɓe are ko Ibrahim Sow woni ko ɓe makete are ɓeɗo kañum kadi ɓe janngu Jamia Islamia ɗon fi hadith are nini hiɓe wadde kadi master on e jamia goton e jamiaji saudi ɗin are ko menen ɗo woni ko ari ɗo hannde are min wonɗo yewtude on ko Saydou Diallo woni min ko mi innete are min kadi ilan janngude Jamia Islamia toon are ko hadith woni ko mi wanno ka kulliya are joni ilan wonde master on ka qismul aqida are ko menen ɗo woni ɗo fi ko représenti moƴoɓere nden buyno toon are mi ala junnude yewtere nden ha are no gasa cheikh Ahmadouri Seyfouri ɓe wawi présentande yoga e woɓɓe wonɓe gaɓe tatara ko moko baɓe ka juulirde gaɓe mi anda fi muɗum are si fuɗɗoɗen darsu meɗen on inchallahu taala هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tawata sandi Musa si wa to ni sallallahu alaihi wasallam Musa imam ko mo mal bawon do ko ni ko do Musa si ma min imam Muhammad ba hatta Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu wa sallam ala rasulih wa barak aray kono ɓe holliri on ɗo ni aray buyno toon kadi ɓe hewtal no gasa si ɓe aroyi ɓe taw e tawdeyama men ɓe présenté ɓe ɓe sallaji ɓe aray ɓe mari makko ba men wernuɓe hen ɗo ɓen e makko baɓe kadi molanaɓe seeniɓe tawtugol en e darso haray e hara ko responsable ɓe kadi nokkeli ko ko ɗoɗe haray ino hani nde présenté ɓe nde juulirde nde wonɗen ɗo hende andira julde cheikh Abdourahmane rahimahullahu tabaraka wa taala haray kono ko Oustaz Souleymane karma ko men Oustaz Souleymane Diallo an lolliɓe Oustaz Souleymane Koloma kamɓen premier imam on ɗo haray ko kamɓe kadi newnani e waɗu ɗo haray so ɗum feƴƴi imam gon toon kadi Oustaz Mamadou Ba ɓen noon kadi hiɓe ɗo ko imamuɓe goo Saliou Fawzan ɗo kadi haray oɗo kadi ko imamu e woɓɓe goo kadi salli ɓen no ga salli Sabou ɓen ɗo no ga salli Abdoul Aziz no ga e woɓɓe goo kadi ko wona ɓeɗo haray makko baɓe men molanaɓe no ɗo Alaji Mamadou Wuri baɓeɗa ko responsable ɓe molanaɓe ko laamiɓe ligue sous préfectoral Mamou no wiye Soya haray ko quartier mene woni quartier to ko makko ba mi hiɓe janngude kadi e ka mo jamma ɓe ka kulliya toon kam tammini ka gayni tagol ɓe woni fewdo o sayi ɗo ede mbar wonɗi ɗo kadi imam Youssouf e imam men on ka juulirde ka central to haray ɓen ɗon kadi no ga e ko wona ɓeɗo fof no ga haray jasakumullah hayra barakallahu fikum haray en udditire e jonnene si tawi woni ɓe newni janngo yoga ayeji alquran haray Muhiddin yo ar ɗo yatlo ala masabina ayi min dikil hakim
Muhiddin kana woni Muhiddin Muhiddin Diallo arona ɗo woni ga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. جزاك الله خير بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. عليكم يبيت تتدو وتنبي على البروغرام بين المنطقة وتفتري على دفتر هذا الذين يمكن التذكير في علوم الحديث ابن الملقن في مصطلح على الليلون يفوت أوتولين فينا كونغوليان دو إن شاء الله إن جبنا دو بعد ذلك على الليلون يفوت دو إنه على سرام سنميرا على كلامون يفوت أوتولين على كلامون يجمع مطورا يتدل جوليا دو على جوليا على سرام يفوت دو فينا كونغوليان إن شاء الله أنتم أنيلو سلامة تباو فوتو أنتم أدرس الحديث نكدي نبي بإذن الله على كلامون يفوت يجري إن جبنا دو بعد ذلك watti ɗon kadi are no woniri noon shahadaji no heɓɓa are no hatojini kala e faalaɗo waɗgol musharaka ka dawra ga tawtugol yo windo e junngo halfina ɓen ɗum ɗon ara andete e ko homɓe woni ko windi ara ɓe hendoto defte ɗe ɓe hendo kadi shahadaji ɗi tumalanno e biidnillah ara jama kadi ɓurta wakkilagol andita arogol jooɗo ɓe juulirde ɗo e ɗo darsu ɓey sey woni no gasara piiji goɗɗo ɗon ala famude wonugol ɗum tawhida e juulirde gaɗa wondi e sifa ɓe yimɓe ɗo aɗa ne anndi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maji sifa ɗi jondeji ɗo wondema la yashqa bihim jalisuhum kala mo taaka o jooɗodi e sifa ɓe yimɓe ɗo e juulirde on ɓe jamtade fi Allah subhanahu wa ta'ala oɗo o mattisetake ñande dargal yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ɓen tori Allah ɗaɓɓin anniyeji meɗen ɗi o waɗa ko gonnen fuɗɗade ɗo nafitoɗen kadi en gandan nafengal aduna e lahara o tabintinani e hoore dina kam are en jonnita ceernoɓe meɗen ɗen cheikh Abdoullahi Bari e micro o inchallah ɓe fuɗɗano e darsu meɗen o فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بالمشايخ والإخوة الأفاضل طلاب العلم، أهلا وسهلا ومرحبا بهم في رحاب هذا المسجد، بيت من بيوت الله، بيت لا يجتمع فيه قوم يتذاكرون العلم إلا حصل لهم ما هو معروف لديكم من أن الملائكة تحفهم وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا ويوفقنا ويسددنا وينفعنا بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك وقادر عليه. درس ميدمو نو كما ko meɗen men daɗɗiri noon koko yowodiri e mustalah el hadith hawnaki hara woɓɓe moɗon tawama dawraji feƴƴuɗi ɗi o muassasa ɗo woni ko waɗi ma ɗum dawraji ma darsuji goo ko yowodiri e mustalah el hadith ko yowodiri e ngal gandal ɗo ko gandal andinaygal neɗɗo on si o jangingal o faami, andinaygal mo ko honɗum selli tabiti e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e morde e makoji maɓɓe e golleji ko ɓe golli e siira maɓɓe e kala man ko tawata no gasi e dambede nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam. ɗon andi no diina kan ka fof makka ko e nelaaɗo ni kaka askintinte, ko ɗum waɗi si qouran on iwi ko heddi ko fof hare koka sunna, foti ko tafsir qur'an, foti ko hadiseji ɗen tigi, ma ko ƴettete kon e ñawoji fiqhu ma ɗum e tawhid. ɓe mana si orti faamingal ɗo gandal o ŋeli e maggal o wawa sendidirande hoore makko ko selli kon tabiti e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam, o anda kadi ko tawata kon haare sellaali sabu ellaji ko joli e muɗum. ngal ɗo gandal ko fewndo zamanu nubuwa, ɓe mana fernoo sa sallam ko ngal fuɗɗi allahu tabaraka wa taala kanko tigi o wasi gomɗi ɓe ɓen o yamiri ɓe ko ɓenta kon tathabbut fil akhbar wa in ya ayuha alladina amanu in jaakum fasiqum bi naba'in fatabayyanu, riwayaji go qira'aji go fata sabbatu. sey tum woni fasiqijo mo tawata on hoolaki addani on habaru wattane yiila taskoɗo moƴƴa. wono ibnu kathir e karamakoɓe gooɓe maaki ɗum ɗo holli tigi tigi on habaru fasiqijo on haray koko wattante yiila hara jaɓaka tunde wotere, holli ɗon kadi habaru neɗɗo wonɗo on ko nunɗuɗo on ɗon haray koko jaɓete bil mafhum, yani fasiqijo no wawi o gonga non la makire noon sadaqaka wa huwa kadhub, kono aslo on ko wonde kanko haray o wattata harrisi mo wolde o woole tun, ɗum noon haray o titas ko. kono nelaɗo sallah sallam kamɓe tigi ɓe du'ani neɗɗo nanuɗo ko ɓe maaki kon o manditi kanko tigi o yeehi o yettini ɓe maaki nadarallahu imra'an sami'a minna shay'an fa wa'ahu wa ballagahu kama sami'ahu fa rubba hamili fiqihin ila man huwa afqaha min wa rubba hamili fiqihin wa laysa bi faqih. e yewtereji boyi tawata ɓe du'ani oɗo fi e moƴƴere e heƴƴuɗugol yeeso, tawata si oɗo hunjiki hadiseje maɓɓe ɗen o wawa ɗe yettinande woɓɓe goo ɓenno wawa ɗe famude ɓe nafitora. ɗum ɗo kadi jokkiri ni sahaba ɓe mbanalaɗo feƴƴi e saysi goɗɗo fillike goɗɗum itti nelaɗo sallallah alih w sallam, sey ɓe anda oɗo andirama wondugol nelaɗo moƴƴa, ɓe ɗaɓɓay ko seeditanomo kene woɓɓe goo ɓe wondinamo yo wondu
non ko hakkude maɓɓe kamɓe sahaba ɓen eɗen andile kamɓe on Anas makiri noon kamɓe ko ɓe yimɓe ɓe tawata hari goɗɗo fenanta goɗɗo ha ɓa tawi woɓɓe ko ukkitike tawatana sahaba ɓen watti si falama feƴƴinde feere nde faala ma ɗum falama heɓude yaltirgal e nambara mo woni inna nelaɗo maki ɗum ɗo on suma tawi fitna on naati hakkunde julɓe ɓen on Ibn Sirin ɓe inni sammu lana rijalakum on suma si a inni tun nelaɗo maki alande to joni ko hombo woni ko nanirɗa ndaare sey woni ko aaden sunna ƴette sey woni ko aaden bid'a yewtere makko nde walline ɗon nde dartetake ɗum ɗon jokkiri noon ha hewti karama ko ɓen ɓe annduɗen ɓen wono imam Malik ko noon imam Ahmad imam Shafi'i ha kadi ɓe karama ko ɓe winduɓe ɗo kutubu sitta no Bukhari e Muslim te ɗum ɗo fayda ɓuri konko ko wona jaɓodirede gandagal ko wona jaɓodirede hakkude hondo ko karmakojo e nuru talibajo on ha watta windede no jeeya e attiɓe windude ko yowodiri e ngal ɗo gandal addanangal qa'idaji imam Shafi'i ka e defte maɓɓe wono ka deftere risala mo ɓe windanno Abdourahman bin Mahdi ka o landiɓe ɓe windanmo ko yowodiri e ko wallatamo famugol deftere Allah nde sunna nelaɗon sallallahu alaihi wa sallam ko noon kadi e deftere maɓɓe janere nde ɓe windi al ɓe windi yoga mabahisuji ko yowodiri e ngal gandal ɗo fahin wono imamu Tirmidhi kamɓe kadi ɓaɓe windi deftere maɓɓe nden aljami ka sakkitorde ɓe waɗi ɗon dambugal ɓe inni maɗum deftere ɓe innde kitabul ilal hande kadi ɗum ɗon lolliri al ilal sughra maɗum kitabul ilal saghir tawi ko ɓe woni yewtude toon ko fiya kuuji ko ɓe yewti ka deftere maɓɓe jumla tan e ko yowodiri kon kadi e qa'idaji maɗum dawabituji ngal ɗo gandal mustalahil hadith gerdi noon hay daarimi ka sunan maɓɓe kamɓe kadi attori yewtugal mabhatuji ko yowodiri e ngal ɗo gandal kono hay so daari ko sahih Bukhari mabhathu on no dambuɗe buyno yewti ɗon fi ko yowodiri e ngal ɗo gandal mustalahil hadith har nafi mutunuji ɗimbal hay istilahuji yimɓe hadis ɓe hara no yewta fi muɗum toon moƴƴa gerdi noon ha wono Ar-Rama Hormozi kanko ari o windi deftere mustaqil o hawtodiral fof si wona ko yowodiri kon e mustalahil hadis o wonde deftere mustaqil oɗo haari ko karamakojo luga kono o atti o windi ɗum ɗo o lolliri ngal ɗo o lolli ka yimɓe ngal ɗo gandal fayda ɓuuri ko lolliri kon fannu makko mo wonno tahassus gerdi noon hande kadi hedditiɓe artuɓe ɓawa makko boy windi wono hakim ɓe windi deftere kamɓe kadi ɓe mawɓe koye wondiri mustalahil hadis khatibul baghdadi ɓe windi deftere boy kamɓe kadi tawi no jeeya e ɗen aljami li akhlaqi rawi wa adabi sami deftere mawlanade ko yowodiri e ngal ɗo gandal ko nanden ɗon kadi o alkifaya fi ilmi riwaya ittuɓe ɓawa maɓɓe kadi boy windi ha hewti Ibnu Salah ɓe ɗo ɓe jonna jannugol ngal ɗo gandal e madrasa al ashrafiya bi Dimashq ɓe jooɗi ɓe waɗi konti hala inne mudakkira muqaddima ko yowodiri kon e qa'idaji e dawabituji ngal ɗo gandal tawata si talibajo on rewi e muɗum o wawa e famude ngal tawi o tartiɓe ɗo tigui tigui on goto e attiɓe ɓen wawaɗi waɗirde ni tawde waɗani ɗum ɗon golle muɗum on suma iwtirɓe ɓe ɓawa maɓɓe hande kadi waɗi tugorde deftere maɓɓe nden tawi hande kadi kala ko ɗon yahata e ɓeyrita ma ɗum raɓɓinɗino ma sharha ala kulli hal ko ɗum Ibn Hajar kamɓe tigui ɓeyni ka nusha fasara nnasu fi falakihi aw fala yuhsa kam nadimin lahu mukhtasir wa mu'aridin lahu muqtasir wo yimɓe ɓen fof yiltiti hande kadi tawi ko marji maɓɓe on ko deftere Ibnu Salah nden yaho waɗa nde ikhtisar wono joni nde deftere meɗen ɗo ko ikhtisar wonde goo nden ɗon ko ikhtisar muqaddimat Ibnu Salah woɓɓe waɗi istidrak wono nukat lil iraqi maɗum nukat lil hafiz Ibn Hajar maɗum nukat lil Zarkasi kono woɓɓe kadi wonde sharhu to daari wono Suyuti kanko tigui
ko deftere waɗande ihtisar ibnu salah o waɗi sharhu o fandori ɗum ɗon sharhugol ndeeɗa e sharhugol kala deftere hannde kadi yowondirde muqaddimatu ibnu salah girdi noon ha ibnu hajar kamɓe kadi ɓe ari ɓe waɗi nukhbatul fikar ɓe waɗi tartibe goo tartibe kesso kono nde deftere meɗen ɗo koye tartibe arano on woni yani ko tartibe mo tawata hara o ɓenta ko na tartibe mantiqi ko tawata hara fayda piwum kala no ɓannidira e ko yowodiri kon e makko hara feƴƴe ɗum ɗon foosi hammana gokkum bal no yiruɗen noon ko deftere ibnu salah tawata nden hari ko imla woni ko nde waɗa chey an fa chey an tawata hari tartibe on hari o naala mutanasiqa jiddan ko ɗum hani defte waɗaɗe ɗen ihtisar tum so daari hay alfiyatul iraqi waɗa nden nadum ɓa waɗi itimade ndeɗa tawi fayin tartibe on taway hari no manki seeɗa ala kulli hal ko yowodiri kon ni e tarikh ngal ɗo gandal mustalah il hadith ko ni woni ko ngal moɓira ha ngal hewti en ɗo amma ko yowdiri kon o zaman men ɗo defte boy no winda tawata talibaji on si o jangiɗe waway ɗe waway mo udditande laawol ngol fi hewtugol e defte jane ɗen winduɗon deftere nden ko sirajuddin umar ibn ali ibn ahmad al ansari al maruf بابن النحو والمشهور فيما بعد بابن الملقن ko andirano fewndo zaman makko e ko windayno tawata kon ɗon ko weltori ko ibnu nahwi ne tawde hari karam be makko ko karama kojo jannenoɗo nahwu kono be makko feƴƴini law ɓe wasi ɗimmojo maɓɓe goo wiyeteɗo isa al maghribi on ɗon yo toppito fi gueɗal maɓɓe on ɗon resi konti gueɗal on ɗon resi yumma makko o ne'imo tawi noon on ɗon ko wonno ko janneɗo paykoye qur'an yani kana yulaqqinu alquran lil atfal hande kadi sammira o jammira ɗon ibnul mulaqqin tawi noon kanko o yiɗande ɗon inde ko ɓawti ga hande kadi ɗum ɗon woni ko lolliri o ɗo o heɓu no gurdan o wurno wono duuɓi 80 naam ma 80 o wurdi e karamakoɓe wono hafidul iraqi wonon kadi hafidul bulqini ha ɓenne no jeeya e lata'ifuji nde tawde ɓeɗo ɓe fof maɓɓe ko hitande wotere woni koɓe acciri ka jibinede ko hitande wotere kadi woni koɓe acciri ka feƴƴingol ibnul mulaqqin 723 804 bulqini 724 805 iraqi 725 806 ko ni woni koɓe wuri tawi bimana kadi koye zaman goto woɓɓe ƴetti e ɓeya bimana iraqi no jeeya e talibaɓe oɗo ibnul mulaqqin ko noon kadi ibne hajar e hoore muɗum mo anduɗon on sahibu nukhba sahibu lughil maram sahibu fathil bari no jeeya e talibaɓe oɗo holli tigui tigui on ko karmakojo mawnuɗo molanaɗo kanko tigui himo acci defte buy e no jeeya e majje nde deftere ɗo e asli mayre nde wonde ihtisar ko noon kadi himo sharhi umdatul ahkam deftere heewde fawaiduji tawata har talibaji on hato jini e muɗum mo sharhi woni hay sahih al bukhari raɓɓine to ko yondiri kon e muqaddima on natanen darsu on nam yo goɗɗo janggani natu noon بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مقدمة قال الإمام شيخ الإسلام سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الأنصاري رحمه الله تعالى طيب ɗum ɗo wona e konngol winduɗo deftere nden kanko inata hoore makko qala cheikhu qala al imamu cheikhu l islam sirajuddin goto wolata ɗum ɗo taw ko hoore mum ko faandi ɗum ɗo ko immorde talibaɓe makko taw ɓen hara ƴetti deftere nde junngo makko ma ɗum nusahul kutub ƴetto ɓen deftere ɗen egga winda foti ko yoɓeteɓe mana yoɓeteɓe ka maktabaji ko ɓen noon haray waɗanta ɗum ɗo ɗi muqaddimaji ɗo
نعم كانكو حالما كانكو بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أحمد على نعمائه. نعم الله أحمد على نعمائه وأشكره على آلائه وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم. وبعد فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدئ ويتبصر بها المنتهي. اقتدبتها من المقنع تعليفي وإلى الله أرجو وإلى الله أرغب في النفع بها إنه بيده والقادر عليه. شرنوب بماكي الله أحمد على نعمائه وكو الله هوني بيتو دي هوري نيماجي yo nemiri ɗen e maɓɓe ɓe ardini ɗo mamulon fiyo hasru heɓo ihtisas heɓo hara ko allah hon tun woni ko ɓe waɗani ɗum ɗo en ala juutinde ala yewtude masayɗuji ko yowodira e gandal ngal ɓeni wa ashkuruhu ala alaihi hiɓe jarnamo kadi yani miɗo jarnamo e hoore nemaji ɗin nama e ala ko gotum fof ko nema nama on ko jam o nima ala on ko jamɓo ilan ma ɗum alan no mari logaji boyɗi ɗuuɗi ha woɓɓe inni nama on koko feeñi kon ala on koko suuɗi kon woɓɓe inni farqa ala hakkude muɗum yani nemaji feeñuɗi ɗi nemaji suuɗiɗi ɗin wa usalli miɗo juulude ala ashrafil halqi ɓurɗo teddude tago ngun muhammadin ɗum ko muhammad wa alihi e ɓe nguure muhammadu nden si aali on ari hatta maɗon haray ko kala jokkuɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no natori ɗon no andirɗen ɗon ɗum ka itlaqa am wono allah wiri noon wa yawma taqumu saa adkhilu ala firaun yani firauna e jokkuɓe mo ɓen e so tawi noon sahaba on takki keɗon haare en firta e aale on ɓengol nelaɗo ɓen sallallah sallam morde ɓe gomɗinɓe firten sahaba on wondiɓe nelaɗo ɓen salawatu rabbi wa salamu alayhi ɓeni wa usallim miɗo hisna fawaiduji boyno wodi ko tawata damire moɓe gollitiri on ɗo kono wona koye wondiri e gandal ngal ɗum ɗon ko heɓati ɗum ka gandal balaga ma ka gandal nahwu e sarf ɓenni o badu si ɗum ɗo feƴƴi o muqaddima ɗo no inne amma badu no inne o badu no inne summa amma badu ko ari konka hadiseje ma ɗum nelal sa sallam tawiti koɓe woleno konko amma badu heɗiti ɗi ɗum fof dalala on ko gotum wa fa hadihi tadkiratun fi ulumi lhadith wa fa hadihi wo ɗum ɗo imma hara muqaddima on ko ɓaɓe windo deftere nden ɓe waɗi mo haare hannde kadi ko sappagol ila cheyin mawjud ma ɗum hara ko ko muqaddima on ko ɓe attori haare ko ɓe sappi ko hunde wonnode ka haqqille maɓɓe nde ɓe faala windude yani ɗum ɗo tadkira tun ko findintinande yani ko ɓende mudakkira fi ulumi lhadithi ko yowdiri e gandal hadithi ngal yatanabbahu biha almubtadi no finditira ɗum oɗo neɗɗo fuɗɗotoɗo gandal hadith bi mana neɗɗo tawa o hara fuɗɗaki fi janngugol hadith so jangi nder deftere ɗo woɗay ko o faamidir ton o nafitori wayatabassaru biha almuntahi ko noon kadi neɗɗo jannguɗo gandal hadith ngal ha o yetti e maggal kanko tigi e hoore makko si o yilditikke ɗo o darti o heɓay toon ko o anditi ko tawata hara o yejjitino ɓe innayi gandal kala gandal ngal oti natani si o jangingal seeɗa kon tawata o heɓal tasawuru no ngal walori noon haare oɗon hani ko o mubtadi e gandal ngal sey noon o etikke o wakkilike o jangingal ha tawata hara piiji buy joni himo sendidiri nder toon si wolama mo andi o masala ɗo maɗum ko ɗo ɗaɓɓiɗa taw masala ɗo emo andi no hikkodiriri no haare on ɗo woni mutawassit amma so yeehi ha o ƴillitike e gandal ngal ngal fof maga kanko tigi hara o wawi andude ko selli kon e maggal ko sellako emo wawi kanko tigi wadde istidrak
ɗumanno hara kanko woni muntahi e ngal gandal ɗo haray mo wawi feƴƴude gandal ko kadi o ɗumannogal o andinogal ɓeni iqtadabtu ha mi sorti ma mi taƴi nde deftere ɗo min almuqni e immorde deftere go intende almuqni fi ulumi alhadith taalifi nden noon ko deftere an nde mi windi min tigi almuqni nden deftere ɗon hinde janɗi ɓuri nde ɗo ko nden ɗon ɓe waɗi ihtisar muqaddimat ibne salah on suma ɓe ƴetti nden nde mbaɗi ɗon ihtisar kadi ɓe waɗi ɗo ihtisar nde ɗo tawi nde ɗo hannde kay ko tadkira yani ko tawata kon hara ko ha ɗo ɓe wawi raɓɓinɗinade e fiyo taw hara mawɓay ɗi noniji ɗe ɓe janti ɗo fof e gandal hadith yani a taway naw'ugoɓe yo janti tun inde makko nde naw'ugoɓe addi ta'arifu o naw'ugoɓe addi misal ɓe waɗi tafannunu tigi tigi on e muɗum ɗum ɗon wa imamu Nawawi kamɓe tigi hiɓe waɗi muqaddimat ibne salah ɓe waɗimo ihtisar laaɓi ɗiɗi ɓe waɗimo ihtisar eɓe yilti kadi ɓe watti ihtisar goo ɓenni wa ilallahi argabu ko Allah woni komi jorti fi naf'i biha fiyo ndeɗo nafitore innahu biyadihi wonugol ndeɗo nde nafitorte koye junngo Allah woni wal qadiru alayhi kanko kadi woni ko hattana ɗum ɗon ko muqaddima maɓɓe woni hiɗe natande noon hannde kadi deftere nden sulbul mawdu nam no famade awa anda e joni hari ko haala jokkude أقسامه ثلاثة صحيح وحسن وضعيف فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه ومنه المتفق عليه وهو ما أورده الشيخان أودعه الشيخان في صحيحيهما والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي والضعيف ما ليس واحدا منهما. نعم بين أقسام الحديث أقسامه ثلاث بتش حديث بين أقسامه ثلاثة بتش حديث بمعنى حديث أنه سندتي بتش تتي صحيح وحديث سلو وحسن حديث وحسن بمعنى مؤيلو وضعيف حديث لؤلو o taqsim ɗo ko ɗo woni ko tabiti kon ka sakkitorum amma aran ɓe ɓen kamɓe hari ko hadithun sahihun e hadithun daif ɓe marno ɓe ala qisme thulathi bimana ko thunai hadith selluɗo ma ɗum hadith lowɗo ko ɗum ɗo ɓe marno hadith hasan on konto natuno hombo jaboto o ɓeni ka daif naam geɓal goo e hadis hasan on koko sahih wonno geɓal goo e hadis hasan on koko daif wonno en are joni famugol ɓe inni fa sahihu hadis selluɗo on ma salima ko on hadis hisuɗo min attani immorde yuweede fi isnadihi ke isnadu makko wa matnihi e ka matnu makko donc hiɗen hattojiɗen andugol ko on isnad هاتجيني أنو يكون ونمتن ما هو الإسناد لندن مدير جائزة نود أيوة ما هو الإسناد أيوة أيوة ولد نقبله دار سانفان fewni tun kon ɗum faamu ɗon isnade sinnama hino isnade hadith on kon ko honɗum woni ɗum ɗon aywa tayyib on faami ga isnade on hino ɗo boukhari hino ɗo nelaɗo sallallah alih w sallam konko woni hakkude ɗon ɓen worɓe wonɓe hakkude ɗon ma ɓen filliɓe hadith on ɓe hakkude to ko ɓen ɗinete isnadu e kala kadi ko woni hakkude toon e siyahol ada koɓe gollitiri konko haddathana sami'tu akhbarana an ko ɗum inete isnadu ko ɗum noon ɓeynata ko silsilatu rijal ma ɗum silsilatu ruwat
الموصلة إلى المتن مفالتك طيب متن نكون كنا تعرف هنا دقيق كنا أرهنا ما كنا لا نفس الحديث ونسين دون نجول مفالتك يعني هندا كده كباو إسنادهم كهات دون كون كون تيري دوتون كون نوني متنو مفالتك إيه الحديث فاهمك نفهم هذا ما ينتم بين كون ون حديث صحيح كما سلم من الطعن كون كو تاوتا هيسي يويده كإسناد مودum e ka matnu mudum yani tarifon do himo nyogga ha fejjiti tawata kadi ko aru fusita ha si wawa yaltinde mom yani tarifon kadi no hana wadde ikhtisar tusanu ta'rif an al-ishab wa tatwil ko woni tukar sirabe di ha mettay fi ko do yaltinta surutuji hadith sellu don di jowi kala ko dum woni sarti aran ko dum surutul hadith sahih na dum do kono andu don hadith sahih ta'rifu mum ma huwa ta'rifu al hadith sahih ko hadith timin sarti ji jowi aran dum طيب اتصال السند يعني اسناد تاعي مو جوكونيري تاجاتون كون وني مقصود اتصال السند كو تاو غوتو كلا ناني مالوم اجي باي كين نانا نوغول نوي هارا كو تحمل غو تاتنا سما هارو اجي او تي جونغو مو ايتي اون حديثون اغاندي تاون هارا كو مو تبار تفالا ربين دينا ان يعني تبتينا نوغول مو حديثون جونغو كارمako makko hay sano hara no nawande ko mafhumu no ton tawata hara joni sey woni hara ko cernojo kanko woni ko jangi e cernojo wadi arde wonde tawetaake la nan don ko faanda ko ikhtisaran do wonirta dum non hey aran no ittisalu sanad sartu di mon ko dum hella ga kadi ashabul yamin ma ashabul yamin aywa ko taw ene goddo ton aywa adalatu ruwat yo taw kadi hara filli be hadith on hibe nundi kon woni adala nundal yani kon hombo neddo nundu do ko neddo tawa on ko juldo hellifaado hisudo e bakkatuuji jani o dumota ko de bakkatu togoso kala kadi ko bonnata diman ka ko makko mo wodditi on faltike famike ko do inte neddo nundu do sartu tammo tawa mu toni aywa sartu tammo aywa na adamul illa gasi hewtal to ko sartana e bonno ecce diga tati mi faala no wari ko yewta e majji hawtondiren di taw aywa تمام الدبت طيب إيدو تاتي يعني كو تاو كدي را اودو فيلي له مو هونجي هونجande timunde ko feno inen tan ko neddo nundu do ko taw tewo o fena sey joni ko neddo nundu do mako baajo tewo to fena la sallallahu alaihi wasallam tewo ta طيب teno tewo ta ko fena ko neddo ko no hunjaage ko jangi ko mojja mo ay faljude ka o tigi gon ko magade hara mo hunji hunjande yeddude fiwata o tewo o fena fiwata kadi o falju hara o tewaki on faltike e taw hara hunjande no hinde timmi tayib dido sartiji tati ko yowondirde isnad o on faltike ma salima min at-ta'ni fi isnadihi ko ma dum do tatikal har e wi ton few on faami tayib ben o matnihi ta kadi mat non tan ala ton handa kadi non adamu shudud tawa hadith o do fillado fiye innimo ko selludo ulundaki hadiseje go burde mo sellude ulundaki hadiseje go burde mo sellude silunnike en dare on kanko fillido on innen joni misal wana zuhuri joni ko kala makko jo mola na tawata yimbe ben fo are ka makko yetta ganda
taaliba makko ɓe martabaqaji boyi woɓɓe ɓe wondi makko ɓuri duuɓi sappo ɓuri duuɓi noogay ka voyage ko kamɓe yaadata ka madina ko kamɓe wondi ɗon ɓe wondude makko ɓe ƴettude gandal junngo makko ɓe andira kadi hoolaare e nunɗal hay kara makko ɓe hedditi ɓe naafino e makko kanko zuhri mo ɓeyɗo mulasama tawi ɗum ɗo ko tabaqara noon tabaqa goono toon tigi tigi on ɓe wondi moƴƴa kono ɓe yeɗɗaka hunjagol woɓɓe no toon ɓe wondali ko juuti kono heɓe yeɗɗi moƴƴa ka hunjagol andi heɓe ɓurdi ka woɓɓe no toon ko aruɓe tun rewi nde wotere feƴƴi tawi ɓe si goɗɗo rewɗo nde wotere feƴƴi lundike ma fillike e zuhri ko luuti ɓeeɗa koɓe buyɓe filli e ɓe atti ɓeɗa wondude e zuhri ko juuti fo ɗum ƴettete ka tawi oɗa noon waɗɗo ɗum yani ko siqa seeɗa ɓennamo hannde kadi hadis makko woni shaadu tana ko kanko tun filli ɗum ɗo hara lundaki goɗɗum ngoo nawano jaɓude ha lundaki kono ɗo jaɓɓugol oɗo hadis holli en faljiti ɓeya aɗa ɓe ko ɓeya falji en jonnitimo gonga no noon wata gassude ani mimam Shafi wiri noon yo goto falju noon ɓuuri hayfude di yo jama buy hunjiɓe hoolaɓe yoɓe faljide falji faami ga ɗum no haare woni sa ara mo sudu kota hadith on o aru o lundo hadith goo ɓurɗo mum sellude ma ɗum goɗɗo ara fillo hadith tawata oɗo wona o karmakojo kummalujo andiraɗo ngal ɗo gandal o fillo hadith tawata oɗo hadith ko kanko tun woni e ngal ɗo dambugal goto anda fi ɗum ɗo nde ñawore ɗo ala ko sembini oɗo hadith yani yatafarradu bi chey tawata ɗum ɗo la yuhtabalu tafarruduhu wona oɗo o jaɓantake wona ɗum ɗo siko wona zuhri joni kala ko ɓe addi ɗen jaɓa par ce que ko imam yujma o hadithuhu ma ɗum ko imam ruhla kalma kojo molanaɗo oɗo kala ko filli hato jina e innugol o heeɓi ko waɗimo mutaba ko tawtimo ma ko tawtama kono woɓɓe goo surtout ɓe andi sohliral ngal ɗo gandal ɓe fillike goɗɗum ko tawata hara andade ñaworo ɗo sina kanko nani ɗo de ko an tummenaniri ɗum ɗo falde ka ka no kadi no inne shad wa adamul illa kako adamul nakara tawata kadi hadis on wona o munkar mima ana tawi joni koko ndeɗa hara ko lundiɗo ɓeeɗa so woni kanko e hoore makko ko lowɗo hara hadis makko o fayde hay ƴettatake kanko tun so fillike ko ƴettete ko saabu yimɓe tawtimo oɗo si o lundike heditiɓɓen ko haykugol woni munkar kono noon kadi so fillike ko goto fillaki haare woni munkar joni hadis on fiyo sellu ɗum ɗo iwe nder toon few hadis on o wonta munkar tawata mo lundi hadiseji selluɗe ɓurɗe mo ko kanko to woni e ngal dambugal ɗon o wonta kadi shad no andirɗen noon o shuhudu ɗo e nakara ɗo no yiltiti ka ɗi e sartiji bima no yiltiti e isnadu no yiltiti kadi e mattu noon kene shuhudu no ara hara ko ka isnadu woni kenne no ara hara ko ka mattu no woni yani hiɓe raɓɓiɗini tarif maɓɓe on han feƴƴiti sina ɗum si ɓe weƴƴitanno e sartiji ɗin jowi kala e yaltineno ɗi hara no newi moƴƴa yani joni mi fillito fa sahihu hadi selluɗo on ma salima ko on hisuɗo min attani e yuweede fi isnadihi bimana yuwande nden ko imma ko saqat ma ɗum yani ko isnad on woni ko taƴi ma ɗum ko filliɓe ɓen woni ko mari toon ella imma ka nunɗal maɓɓe ma ka hunjagol maɓɓe on faami ga tawi ko konko tawata on isnadu muɗum hisi e ɗum ɗo yani o taƴa isnad on o taƴa filliɓe ɓen ɓe lo'a wona kadi yimɓeɓe tawata nunɗa on faami ka wa matnihi matnu on kadi hara o lundaki ɗiya matnuji hadiseje hedditiɗe on faami oɗo hadis innete hadis selluɗo ɓenɗi o min no jeeya e hadis selluɗo o mana no jeeya e gueɓe hadis selluɗum ɗum almuttafaqu alayhi hadis fottaɗo on e muɗum sellugol ko ɓenta ko muttafaq alayhi no mari itlaqat bi hasab sinnama muttafaq alayhi inda l itlaq ko yansabu ila muttafaq alayhi al-bukhari wa muslim konko tawata bukhari muslim ɓe hawti ɓe fillike ka deftere maɓɓe ko honno hadis hende tum hadis innete ko muttafaq alayhi bayna al-bukhari wa muslim ko ma heɓa sartiji nayyi sarti arano ko taw hara o hadis ɗo
bukhari ko ka sahihu mabbe woni ko be yaltinimo muslim ko sahihu mabbe woni ko be yaltinimo de tawde bukhari no mar defte go muslim no mar defte go si bukhari yaltini hadith ka khalqa fa'al al ibad ma ka adabul mufrad muslim yaltini goddo go hadith go ka muqaddama mabbe ma e deftere go wono defte mabbe go innatake muttafaq alayhi ko woni kon tunka bukhari e ka muslim sibe dido kala be fillike inne muttafaqun alayhi kono hay awata inde hadith rawahu bukhari tum fanka nana ko sahihu ma say ko deftere go ko ma inna rawahu bukhari fi al adab al mufrad ma deftere go faami ka itlaqon ko ka sahihu tum woni ko yidi toto tayyib to taw ko har o hadith do himo wonde isnadu on bukhari no filli mo yaltini itte isnad karama ko mabbe ha hewti ka hatto don siko sahabaji mas sallallahu alaihi wasallam muslim men ka har na o taaliq wada har na muallaq wana joni hadith الدين النصيحة حديث الدين النصيحة كم بني كفيل ليه أيوة نعم أيوة تميم كام طيب بل ما تنجينا جائزة كوي يستحق إن شاء الله كم باو غيني إمام نووي بابا غيني كل رواه من رواه مسلم أنه حديث كانوا كبخاري kono be nal muttafaq alayhi tawde kanko ko ta'liq wadi mu ka bukhari ta'liq yani isnad ala inataka muttafaqun alayhi ko rawahu muslim to inate tayyib on fami sart dimmo sart yani taw ko har ko isnad be taw ko har hadith on fihima bil lafz aw bil ma'na hadith on kongudi din har no fotti madum hay sidi fotta ma'na on no fotti fi hunde wotere on ayo o hadith aruka fi zakka oya ara fi ndondi madum fi jihad inna ko muttafaq alayha yo tawgal har ko ittihadul makhraj hadith on ko eno ko goto ni ko yal sahabi jon ko goto ay tano ak kongol ni serti tay sahabi jon ko goto maana on ko goto ko hadith muttafaq alayhi on faltike tayyib benni wa huwa ma awda'ahu shaykhan fi sahihima ko on hadith mutawata shaykhan yani karamo ko be wadimo ka defte mabbe didi sellude yani imam al-bukhari e imam muslim on faltike hala boyno heddi kono fejjen se benni on faami hadithu sahih faami ke tayyib donc hadith ay on ka bukhari ko honno de ko hadith sahih ka honno de ka muslim ko hadith ay sellude sayi da ba yettude gollitira hara landaki fus on faami tayyib بني والحسن حديث حسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان كم تاوت إسناد مكة توغورغال مكة ها هو تويدو دون الأول نوري يعني نوري سنغول لي حديث صحيح أول يوم كفانا حديث صحيح في الحفظ كهونجاغول والإتقان كديغينغول كهونجيكم بمعنى sarti hadis sellu don ina tan hadis sahih sarti hadis mo ina tan hadis hasan ko goti kono ko goto woni ko di serti don ko honto ka hunjagol pet be maana hadis sellu don ko on hadis mo tawata har isnad ma konto ko ndiri fillibe mo be foko nundube hoolaabe hunjande mabbe nen kadi ko timmunde tawata hadith on o hisi immorde e luutondirgol hadiseje ɗeya selluɗe andade ko non kadi safala raɓɓinɗenɗa noon sududo nakara on fayda e ko gootu karama koɓe go faltike tayib hadis hasan on noon ko honnum ɗisartiɗi ɗo fof ɗi timmay kadi so wona nokku gootu koye taw hara hunjande ben fillibe mo haysi ko goto pet haysi be fo hunjande no timmi kono hunjande oya no duutiti seeda non sengoli seeda hunjande ne timmamo on faltike inne hadith hasan hare odo ko do ente hadithun hasanun li dhatihi on fami idan hadith sahih no ton li dhatihi ko o mo woni donani hadith hasan no ton li dhatihi ko mo wollen do jonno o hadith hasan li dhatihi do ay goto e worbo ben ka isnad ma buri goto
no toon huñanen nde timma tis wono ɓeeɗa e nima ko hadis hasan no famade tayyib si heɓi hadis goo kadi wono makko tawata on ɗon kadi ko hasan yani ɗon kadi timma ma ɓuri makko kadi hande kadi ɗiɗo ɗi hawtodirama ɗi wonta hon ɗum sahihun li gayrihi andi kanko hoore makko o hewta sahihu on ko hasan kono ɓa goɗɗo ko takkike e makko hande kadi o wontay hon ɗum sahihun li dhatihi la na kanko waɗi hoore makko sahih ko goɗɗo go li gayrihi yani ko goɗɗo goni ko faabimo sembinimo faamike yani hadis sahihu li dhatihi komo annduɗen on kon ɗon kadi woni ko faanda indal itlaq hadis sahihu li gayrihi ko hombo ko hadis hasan li dhatihi fil asl kono hande kadi heɓi ko sembinam on faltike tayi o hadis hasan aywa en woni hasan li dhatihi on ka tayi hadis hasan li gayrihi on andi mino on nane hasan on sengo go no iwi ka sahih ka sengo go no iwi ka da'if ngoɗo sengo ko sahih woni araɓe ɓe kamɓe siɓe ni sahih foppo naate ɗon hay o hasan ɗo ko to woni ko natiri ko ɗum hay woɓɓe karama koɓe on eɓe haji ɓe enne yani fiyo taw fiya wawi inde hadiseji ɗen fof ka boukhari e ka muslim koɗe sahih ko ma waɗɗen qayde ka tariful hadis sahih wonde kadi en watte toon ko on hadis mo tawata hay so woni hara hunjiɓe ɓen hunjande ɗen timma kono hara heeɓi aadide heeɓi ko sembini ɗum fiyo hadiseje goo kadi naatu toon tawi ɓe inni hadis lowɗo hadis daif o hasan li gayrihi on ɗon ko ka daif woni ko on mo tawata hari sartiji ɗin timma sen janggi jon daif o en andayno ɓeni waya ummuhu no huuɓita o hadis hasan ɗo والذي قبله أو حديث أتي دمو يعني صحيح اسم الخبر القوي عند الخبر القوي يعني خبر تيدو فإن هذا خبر ما هذا حديث قوي هرين واي وندك حديث صحيح ماكو حديث حسن وبإني قوي أنكو درجة لومبي حكونde صحيح أن حسن أن إن بوينة تونكدي نتون المقبول نتون المحفوظ كويناد نونكدي بني والضعيف ما ليس واحدا منهما ضعيف كون كون حديث متواتر وانا صحيح وانا او حسن كون باي كودي هم بونجي باي كودي يا مشايخ ايوه وكل ما رتبه الحسن قصر أينكم وما لكم أيوة on faltika ka yani ko ɗum ɗo no raɓɓinɗini taarif on konko tawata wona sahih wona hasan woɓɓe ena konko tawata wonali hasan nde tawde haɗa komin mbaɓe wala e wono sahih woɓɓe waɗa itiradat kono ala kulli hal ɓeɗo ɓe fawtini ɓe inni ko konko tawata wona hasan wona sahih famike tayyib yani ko honɗo wonirta wona sahih wona hasan yani ko sarti goto ɗi sartiji ɗi jentiɗen ɗa yo manque ma sarti ɓurɗo goto e ni ittisalu sanad ka si sanad on waɗali ittisal yani woni munqati haɗa woni daif ka so woni munqati no mari inɗe jeego e janggay ɗe joni ko noon kadi filliɓe ɓen kadi si ɓe nunɗaɗi ɗon kadi no mari geɓe ɗe yahi ha ɗi jowi e janggay ɗe te kadi wona hunjande nde yeɗɗa ɗon kadi no mari geɓe joyi e janggay ɗe bi idnillahi jalla wa ala on faltike ko noon kadi ka adamu suude ka adamul illa fof aroye nam anwa'u ulumil hadis wa anwa'uhu za'idatun ala 80 al-musnad wa huwa man tasala sanaduhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal muttasilu wa huwa man tasala isnaduhu marfu'an kana aw mawqufan
ويسمى موصولا أيضا. والمرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو غيره. والموقوف وهو المروي عن الصحابة نعم عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا. ويستعمل في غيرهم مقيدا فيقال وقفه فلان على عطاء على عطاء مثلا ونحوه. والمقطوع وهو الموقوف على التابعين قولا له أو فعلا. نعم. يعني وأنواعه زائدة على 80. أنواعه أنواع ماذا؟ ضعيف؟ لا، علوم الحديث. علوم وطن يلا موجة. علوم سيوتي وطن يلا ما يتالجان نعند جونغو جم مغل وهذا يوهم موجة. سندار هيك بيقونية سندار كان يدون وكل ما رتبت له حسن قصو فاضع فاقسام كثر. كونو واتي دون طيب كا سوني كو جيبه بوي o fuɗɗi soggude a sikke joni ko geɓe daif woni kontude ka na geɓe daif woni kontude o yilditike e kontore makko goo o faldike ɗo kadi ko geɓe gandal hadith ngal joni iskalno ɗo ɓenni e nane aqsamuhu thalatha ɓenni en ɗo joni anwa'uhu zaidatun la 80 ko honno gerdete ɗum ɗo famaki de ka طيب او تقسيم ارن رو كو من حيث هو غان حديث تيغي تيغي كو يلتوتو دون كو اما كو دي دوتاتي اما كو صحيح ما دون كو حسن ما كو ضعيف كو دي كون كو اوصاف كو دي كون كو اوصاف كادي يوبbe en nawno ibn hajar kanukat be mari tambe labaado fi mudum dun da ko taqsim hadith on non ko taqsim gebe gandal hadith ngal ɗi ɗo ɓeni zaidatun ala 80 no fawi capanɗe jelti bal zaidatun ala al 100 no ɓuri tode temedere wono hasimi no ɓenniri noon wonde gandal hadith ngal hingal ɗuuɗi moƴƴa hingal ɓuri maɗo hingal ɓatti temedere fannu yani noneji maggal on no timmi temedere ma ɓadi ɗon wosi talibajo on ƴetti none goto waɗi ɗon gurdam makko ɗan fof janngugol o hewtataka on ɗon none hatti ɗum none goto on ndaare ali ibn al-madini karmakojo boukhari o boukhari mo annduɗon on karmako makko tigi karmako makko mo ɓiritani kadi o enna ko ɗon to tawata mo hooli tigi tigi on si ɓe jooɗodi haare mo huuti hoore makko on ɗon o sogolirno fannu goto fonde ko ilalel hadith kono o maayi o acci goɗɗum ɓaawa makko ko goɗɗo arata ɓeydita on faami ka yani gandal hadith ko bahrun la sahila lahu ɗum neɗɗo tawɗon hara ko marɗo haqqil yiɗɗo ganda no moƴƴani mo haa so holli ko gandal hadith tawde o yi'ey no ɗuuɗi o wakkilo gande goo fannuji goo yani ɗuman ni sa ari tun a sorti dole maɗa e majji a lannay ɗi joni fayda a heƴata e majji taga hen ɗi jooɗoɗa sikka woni karamakojo fi andi on fannu ɗon tawata hande kadi gurnaɗo no yaɓade kono ɗo ka gandal ndi sa ukkike ɗo fuɓɓotoni ha duuɓi ɓantuɗa tawaji a fursa heɓade sa jooɗike feemo anda ene ye machallah ko karmakojo ni kono an hara hiɗa andi fayda fursa anda e gandal ngal on faami ga ayi
بني المسند حديثنا تدون المسند دون دو كما تو كلمه اون wata firde dum do ka pula ulumul ala ko jangu mustalah on fama ko fanda ko e makko ta habba firte mo pula hala kala e mustalahum hay fannuji din fannu kala e mustalahum on fami mustalahuji din ko ta'rifu di wadete na tarjama ko yani ko di explique ha fama tayno a firte don kalima goto ko yaadi e mudum hebata parce que hay o mustar ka mustar do na o mustar ka mustar hadith do na o do woni ka bala on falde ke tayyib bal al musnad wa huwa mattasala sanaduhu ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ko hadith musnad on ko mo tawata isnad mudum on tokkodiri ha en laado sallallahu alayhi wa sallam sabti jidi no do ko taw hadith on ko o muttasil ko taw hadith on ko muttasil isnad on no ibn hajar wi no marfu sahabiyyin bi sanadin zahiru al-ittisal wal musnad marfu sahabiyyin bi sanadin zahiru al-ittisal wo gonete hadith mustad ko konko taw sahaba jom bantine taw de galiban ko be isnad tawata on isnad mo jogi dan don ko feñi ko isnad on ko o muttasil amma tay woni haqiqatan der ton ko inqita khafi no ton ma tadlis yani irsal khafi ma tadlis dun la yaqdah fi wasf al-hadith bi kawnihi musnada فنداري هي صنيع ورو بن مسانيد ابن الامام احمد اتاويتون غدنو تون انقطاع خفي نتون مادوم تدليس نتون كا يوغي حديث جو on faltike to to ko hara ko enala don ko tuga hadith ni take musnad inda istilahihim sun hara ko enala do sallallahu ko tuga wobbe inni o kom si hadith on dum woni muttasil hara woni musnad ko beni o hadith on so woni tu marfu hayta isnad ala hare woni musnad kono ko selli kon ko dum do karabbin dingol musnad non no mari fiidol jibuy ko do woni ko do jangete ka mustalah al hadith ko ka ta'rif do mo mi woli do ko do ni rajih on o do ko hakim o kon tarjih be wa man wafaqahu tayyib no ton kadi ko te musnad hala ko faanda ko deftere nden deftere indal itlaq ko taw hara hadiseje sahabajo ben wada feere hadiseje abubakar den no feere hadiseje umar den no feere hadiseje nani foti ko zakka foti ko hajj kala hadis ko ni yondire umar ko umar fil itta e umar no wada no ko goto falde ke hala ko non de windira den no kanen ne musnad falde ke non ne kadi musnad hadis toggira don isnad on ora e deftere ko dum sahih bukhari ne musnad ka ko non kadi sahih muslim on so dare he inde sahih bukhari ne ko honno al-jami' sahih al-musnad ay al-musnad sahih al-mukhtasar on falde ka ko dum fanda e musnad on yani hadiseje wonde en to ko soggira de isnad ko dum wadi a fusta enata ko sahih bukhari ya so na hara ko woni ko wondi ko isnad hay si ko der ton woni ayata ko sahih on woni ko jeya maqasiduji bukhari din so na hara no wondi e isnad no ko ton kadi istilahuji boy ko wondiri e musnad tawata halakan jutay fi natan gollu hada ma yunasibul maqam wal hal ben wal muttasilu huwa mattasala isnaduhu marfu'an kana aw mawqufan ko no te muttasil ko dum ben ga ka do samma mawsulan aidan ko te muttasil ko hadith mo tawta isnad makko on tokkodiri isnad makko on no tokkodiri goto kala yetti jungo wondon sengo do makko yettande jabande kay be hadith foti non o nanu ma don ko ard bi maana kanko jangi karma ko jon irritanimo ma don ko mukataba ma don ko ijaza e turquji tahammul wala din i'tibar ka karma ko be hadith on falde ka bendi marfu an odo hadith non foti ko o marfu e anda jon ko dun marfu bi maana foti ko en la woni ko tugina nela woni ko damba e mudum aw ma wufa ma ko sahabajo woni ko o hattina ko woni ko darna yani e kongudi ma on faltike famike yani muttasilon ko wasfun lil isnad
fotino matunon ko nela yani matunon ko hadith ma ɗon ko kongo sahabajo ɓe tawtu isnaɗon ko muttasil ko inete muttasil bay ɓoni gonɗo inni fi muttasil ɗon awa wal marfu'u joni koko ɓe ɗa marfu an awɗum ande yiko ɗum marfu wal marfu'u wa huwa ma udifa ila nabiyi sallllahu alayhi wa sallam khassa ko konko tawata bakama nelaɗo sallallah sallam tun muttasilan kana aw gayrahu ay aw gayra muttasil foti noon hadise on himo tokkodiri isnadu on ma o tokkodira yani siko nelaɗo woni ko haala kan askentinna woni ko damba ma ɗum golla ngal woni ko damba haɗa woni marfo foti noon ko isnadu woni toon ma isnadu ala donc en faamay marfuu ko noon kadi e mawquf e maqtu ɗum ɗo ko yowdiri e matnuji ɗin yani ko matnu noon innete ko o marfuu matnu hadith on na isnad sa inni hadith on ko marfuu fus a wolali fi isnad makko o a hollali hay isnad on ko muttasil ma ɗum ko munqati on faami ka faami ke ka faamaki tayyib والموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه تاو كما مرفوع دو مرفوع فوتي كو دامبا كو نلا فوتي نون كو كونغول مابbe ngol be maaki on joni qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu malum ko gollal mabbe goddo filli kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam مثلا أجود الناس فهمك ما لو كقرت إن وضع يسمع بقرتي يعني به هذا دي أوتي وضع يسون الله صلى الله عليه وسلم بيئة بدأ يدوم بتقول الله صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل دون كذي دم بته إن الله صلى الله عليه وسلم مفعلتك دون نفوتك كذي كصريح ما كحكمي ɗum noon e acce ka defte jen mawqufu on konko tawata hol marwi ani sahabati qawlan aw fi'lan aw nahwa konko filla itta e sahaba ɓen immorde kongude maɓɓe ma e golle maɓɓe ma ko nandi temuɗum ɓe mana ɓirtande maɓɓe ka sahabaji on ɗo e khilafuno toon yarli si goɗɗum waɗama e yeeso sahabaji on o wolali fuy ɗum ɗon dambete e makko wonde ko madhabu makko noon kana madhabu makko khilafu on no toon ɗum noon ko defte usul fayda ɓe ɓurata yaññade fi muɗum nde tawde sey woni hara joni ko jama sahabaɓe wonɗo no wawi neɗeji ma o sukuti mbaɗo sey woni hara ko arif no wawi kanko hara o anda ñawore nden ihtimal ji buy no woodi ko tawata hara fanɗinayi dambugol ɗum ɗo e sahabaji on ndi sey woni joni koye nelaɗo woni ko waɗade fi dambugol ɗum ɗo e sunna maɓɓe on yani no seedi seeɗa ɓeni muttasilan kana o munqati'an foti noon o isnadu ɗon no tokkodirma o tokkodira yani mawqufu on koye tawtumata ko sahabaji on woni ko maaki ma ɗum ko sahabaji on woni ko golli gollal ngal wa yustamalu fi gayrihi muqayyadan no inne kadi mawquf yani no gollitire mawqufu on tawanaka sahaba ɓen kono ko ma taqidi waɗe ko ma jammita ko hombo yani itlaqu on ko sahaba ɓen wernitugol ngol inna mawquf دعائنا جون وقفه فلان على عطاء ما موقوف على ابن سيرين من فلتك دون كما إن موقوف على فلان دون عندما كلون هات كوسيني تو موقوف أهاتي دون كوساها باجين هوتوتا فهمك كفهمك نوناك أحيانا بالحاضرين joni mayin o ɗo ka ɗo taw wal maqtuu ko ɗum woni maqtuu andi mi alam firande andi si mini ɗo marfo mi alam firande marfo mi ko ɓe firi komi woni firde ka ta haɓɓi to a firay oko woɓɓe firayno maqtuu on ko taƴaɗo ka ko taƴi ɗo mun kati on ko taccitiɗo takalluf kadi la yadullu ala hada وهو الموقوف على التابعي قولا له أو فعلا كونكو
darna e tabi'ijo on kombon tabi'i e firalde kombon sahabi فقط الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان. أيوه هذا هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام كلهم تعرفه. قيد ابن حجر نوادي تون قيد في نادغل وانا مسك عبد الله بن صرح سيدابه غوتو ما ديدو ولو تخلت ردة على الصح تبو فايدا نون خلافون كو فاند دو on faltike ko mo tawata o hawrondiri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka gurdan aduna ɗo foti noon yani ɓe tummodir nokku goto ma o yi'uɓe hay no woɗɗiti inda alqawle rajih tawata fewdo o yiiɓe himo gomɗiniɓe tawi ɗo man on kon ɗum ittintini ko tawata kon man ko liman yaqin holli pelle ɗe e canɗi ɗi e leɗɗe ɗen ɗum ɗon inetake sahaba faltike nabi sallallahu alaihi wasallam ko taw ko dara ko annabi jo ɗo yi muɓɓina mbi haray mo gomɗinimo yani ko ɗum hara ru'yan ko ala sabilil ittiba sirkoɓe ɓenete sahaba ɓenetake woɓɓe ɗe wondiyane laaɗo ko juuti ka naare won Abu Talib faltike ka muɓɓina mbihi yani koye taw annabijo on ko fanda koye taw hara fewno yiɗaɓe koɓe annabijo kamɓe tigi kamɓe amma sa yiɓe aɗuɓe neleede o yitidali ha ɓe feƴƴini hay sa jaɓi islam fewno maɓɓe so yitida aynetake sahabi yani ko ɗum fanda man laqiya annabiya muɓɓinan bihi harɗo gomɗiɓe bihi on kamɓe tawi ko Moussa gomɗiɗama Isa gomɗinaɗe ɓe aynetake sahabi hay sen on a gomɗinoyi ɓawɓe feƴƴinde ma a gomɗini ɓawa on surtout o yitidali fewndo gomɗinɗa o mata islam fiwata wodde kadi ma yani o waɗɗo ridda o yarton ɗina o ma e keferago si o tima e keferago hay na sohbawto woni ko bonni ko hay golle ɗen fof haray bonni waɗi iyadu billah tawi noon oti kadi yalti islam o naati islam fewno nelaɗo iskal ala so naati islam ɓawo feƴƴingol nelaɗo kadi alal qawli raji ko o sahabi famike taabi on ko honɗum ko o ɗo o tawata wurdade nelaɗo sallah sallam kono o wurdi e wurduɓe ɓe nelaɗo sallah sallam yani ko on yiwɗo sahabajo on no sahabajo yiri noon nelaɗo oɗon kay on ɗon yiwɗo sahaba ne ɓe ɓurdi no ɓeeɗa kadi ɓurdiri noon wono Aboubacre joni e arɗo to yi nelaɗo ko hajjatul wada ɓeɗo na gotu mutlaqu sohba on no hawtodira ɓe kono si woni koko sendugol tabaqaji maɓɓe sendoɓe a taway ɓe ɓurdi moƴƴa on faami ka taabinaɓe ka no ton woɓɓe ko kibaru tabi'in woɓɓe ton tawɗo ko muhadramun ɓe gomɗi nelaɗo sa sallam fewno gurdam nelaɗo sallallah sallam wono womaɓente assunabihi Abu Abdurrahman maɗum Abu Abdillah khilafu fismihi oɗo gomɗi nelaɗo sa sallam o yalti yawgol yiide nelaɗo o fotti e iwto ɓen surrugol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum ko muhadram o inetake sahabi ɓeɗo ko mawɓe e ka tabi'in no toon kadi yiiduɓe kibaru sahaba ɓen noon kadi ko kibaru tabi'in inete no toon seeɗa ha kalanni ɗon kadi ɓeɗo kadi si konngol bakkama e maɓɓe hayre ko maqtu woni ko inete maɗo inna mawqufun alayhi toɗɗoɗamo tayyib almarfuu walmawqufu walmaqtuu ko noon kadi ɓe ɓeyde qismu go'o e defte goo alhadisul qudsi ɗum ɗo ko taqsimu tawata la alaqata lahu bil isnad ko taqsimul khabar bi itibari man udifa ilayhi ko sendugol hadise on ma ɗum yewtere nden hala ko ɗum daara ko on ɓoni joni yewtere nden ko on ɓoni ko nde askintinna e muɗum ko ɗum innugol hadise ɗo ko mawquf ma ko maqtu ma ko o marfu hollahi mo selli
wallahi mo luyi ko ɗum so goɗɗo landike ma alhadithu lmarfou sahihun am daif kono jabotoɗa eyi eyi awata heɓude jawab timmuɗo ko ma innamo ɗon landal ngal ko naqis ma innamo yahtamil hada wa yahtamil hada nde tawde o yewtalima ko yowodiri e sanadu o tayyib ko ɗon kadi mawquf e maqtu ko ɗum on faamiron joni musnadu on musnadu o ko taw koye nelaɗo ko damba taw kadi isnadu on no to tokkodiri ko ma sella ma tun sella o oye faami ka tayyib koko haaɗo faamike mi faano lande deftere nden jooɗande ɗo ma ɗum jonde tati alal aqal kono eto ɗen yehen seeɗa seeɗa hay o moye har soti yiltike e taskil on hara o wawa rewtanade hoore makko ɗo hay so woni joni ko seeɗa heeɓi hawnaki gasa heddiɗo gawo yawa yiltitade vacance ɗo wawi wakkili ɗo fottita ɗo ma haalda ka fotta landino deftere nden nafa ka huuɓa lise inni en soggaytu ka ayi ɓe inni aywa والمنقطع وهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان والمرسل وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه ما خفي إرساله والمعضل وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر ويسمى منقطعا أيضا فكل معضل منقطع ولا أكثر والمعلق وهو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر والمعنعن وهو ما أوتي فيه بصيغة أن كفلان عن فلان وهو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء نعم جنگ تدليس والتدليس وهو مكروه لأنه يوهم اللقية والمعاصرة لقوله قال فلان وهو في الشيوخ أخف طيب koko janguɗen ɗo yani ko faqra ko yowodiri kon ko mari kon tarabu toon ɗi jangudude ɗeɗe janguɗen ɗo ɗe geɓe ɗo hino ngo ɗiɗi tati nayi jowi jeego ɗum ɗo ko mabahas goto woni ko jangete ɗum ɗo ko saktu on ko anwa'u alhadith almardudi bi'tibari sakti fi lisnad ko geɓe hadis mo tawa tan o jaɓaka ko loɓuɗo ko ruttaɗo kono hara saabu ko ruttira kon ko honɗum ko saabu goɗɗum no manque ko isnade toon tokkodira isnade o tokkodira himo taƴi ɗum ɗo fof koko i wasfu ko hadis on wona jammede saabu tun inqita heeɓi ke e makko on famine isnade mo joguiɗa on yiltite ɓaawo ƴette hadis arano on kitabu badi il wahyi on babu badi il wahyi on yi hadis arano haddathana al humaydi ka
عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات الحديث أو حديث له إسناده أنكو كوكو نادو الحميدي هاكا لني دون هاكا هيوتي دون سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كون يتي إسناده كون درتون كون فوب كوكا إسناده on faltike طيب سيغوتو بت إتاما سورتاما ندر دو إن جوني إتن سفيان حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير أرهن دكت حدثنا يحيى بن سعيد وني منقطع كا تجي كونون كدي حيث كو حميدي إتا يعني كبخاري كو فوتلوري كو سفيان وني منقطع كا تجي كاتا كان تو كوندير هارين تيم كونون كدي سيكو غودو غودو تون طيب ede jangulen do de jeego kala ko sendindiran gol en siko ley tajiri ko honno inete siko dow tajiri ko honno inete siko hakkude tajiri ko honno inete siko dido taji hikkondirbe ko honno inete foti non ko ley ma ko dow ma ko hakkunde siko dido ka taji harabe hikkondira ko honno innete mata hara tigi tigi on o yananali jungo o kono hara hebe wuridi ko o hadis do nana jungo makko ma dum be wurdi kono be yidali dum do fo hande kadi ko yewtete woni mo kala inde mudum kono no hawtodiri wonde fop mudum ko ruttete fop mudum yani munqati on mu'dal on mu'allaq on mursal on mudallas on dido fo majji ko di mardud di fo majji ko di mardud sabu goddo no manki ton en anda ko hom jonnon eyni si goddo jabete hadis mum ko ma den andi holare makko e hunjanna makko se andal makko ko tigi hore makko ko nandirten dum no hada ko neddo yeddo do kono en anda magada ko neddo bondo bof ka jonon si woni to ihtimal hande gadi haray do be kala makko bosul be tanon si ihtimal ari haray istidlal mo boni awata del hebude don dalil on fami ka to manen hande ka dar sumede be do joni wal munqati'u انت كنت تكون منقطع وما لم يتصل اسناده على اي وجه كان كون تاوت اسناده توكندرالي نو وني ريو فوتي كو لي فوتي كو دو فوتي كو حكونde دون نكو تعريف لغوي اون اطلاق عام اون اما منقطع اون تاور كو جانته دون جانتode dum do ko taji kon ka hakkunde isnadu der ton goto ma dum dido ko harbe hikkondira goto ma dido harbe hikkondira harna le tajiri wona do tajiri on fami tayyib مرسل وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا يعني إشارة إلى الخلاف كوي تابعي جبيو عندكم من تابعي كبور دو صحابة من كوي أودو بيو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كودو بيو فتو تابعي جانو ماكو توغوسو كون ويلكم كبيرا هاركو توغوسو نتاودي أودو كبوريكم ويتتادرت صحابة ويتوني وقبو تابعينا به أنو إتاي صحابة عندنا هاركو دي دوكا kono ay wosi godum non fop mudum madama ko tabi'ijo hebi on wasfo kanko gadi ari hadis makko ko mursal woni ko innete yani tabi'ijo on odo yo inu nalaado maki o wurdale nalaado sallallahu alaihi wasallam haray dum non ko mursal no selli sella sabonu en anda ko hombo manki don no ara ko sahabaji sende ko sahabaji iskal ala as-sahabatu kulluhum عدول نوع هرنا صحابة جار كتابعين أجو سكتابعي جو يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن لا يكون ثقة نوع كلون تابعي جو كتابعي جو إتي نوع كلون تابعي جو كتابعي جو إتي هاي عند هانجلو أصلا يجي هبي كجيء ما جاء خلافون جاء كصحابة كان صحابة jadi sifat dulu kul huwallahu ahad tabi'ina be jego no dong ala nasaqin wahid o ite donc si tabi'i jo ari do ini donc Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anda ko jelo woni ko itta dong واتجب الحديث الموضل ومنهما خفي ارسال نك مرسل كون تاو تارك ارسال خفي بمعنى كو مرسل خفي مرسل خفي كو يمبه دي دو be wurudu do ma dum be yida kon hara o yettali jungo o do fus be yidutu ma dum be wurudu e zaman goto en do joni sen dari o do hitande kaw jibina hitande kaw feji do ko hitande kaw jibina hitande kaw feji tawa way hebike e zaman o wata kafude ka gurna aduna do tawata hara oda no jettude goddo jungo makko kono anda wonde be yidi
maɗum ɓe yiide kono tabitala wonde o ƴetti fus junngo makko ɗum ɗo si oɗo filliki itti e oɗa o waɗa altasorihi bis sama o yini tun an ihtimal no woodi o nani ihtimal no woodi o nanaari on faami ka ɗum noon kadi ƴettetake e masala na to yine yañugol ɓuri ɗo ɓenni wal mudalu ko enete mudal ko ma saqata min isnadi ithnani fa actar ko konko tawata ka isnadu muɗum ɗiɗo taƴi ɗiɗo fa actar ma ɗum ɓuri ɗiɗo taƴi ka isnadu ɓen ala tawali ala toon awa ko ɗum noon ko qaydi muhimmum labudda minhu ala tawali ko ma haara heɓe hikkodiri foti noon ko leyɓe hikkodiriri foti ko hakkunde foti ko dow ala alqawli rajih alladi istaqarra alayhi almustalah on faltike siko ley no enne muallaq no enne mu'dal siko dow no enne muallaq no enne mursal no enne mu'dal siko hakkunde no enne tum mu'dal on faami tayyib ɓen ko ɗum ɓe ɗo yusamma munqati an eyto enne munqati o lannino kanko enni ko kullu ma lam yattasil isnadu fa kullu mu'dalin munqati'un kala ko ennede mu'dal hare ko munqati' sabu hon ɗum munqati' on no yaaji wala aksa ala nde tawde tawi woni ko goto petoni ko taƴi ko munqati' ko wona mu'dal ɓen wal mu'allaqu ko ente mu'allaq wa ma hudifa min mubtada'i isnadihi wahidun fa akthar ko konko tawata ko fuɗɗorde isnadu muɗum yani ko wontiri ko sen ko karmakojo on windi ɗon deftere nden boukhari ma muslim ma ɗum ibnu maja hara goto montama ɗon ma ɗiɗo ma ɗum buy kono hara ɓe hikkodiri foti ko goto foti ko ɗiɗo foti ko buy haray ko muallakante hay si yeehi ha hewtoyi sahabajo hay sahabajo montama o tini tun hay si boukhari ni tun joni qala rasulullah sallah sallam ko muallaqinate yani koko wenga an sa ƴetti goɗɗo a wengi ɗo a junniti foti ko ley taƴuɗa ɗo haray ko heddi konko ko wengi foti ko ɗo foti ko dow taƴuɗa kala ko heddi to haray ɗum wengike ga tayyib wal mu an anu ko ente mu an anu homa utiya bi sigati an ko konko tawata hara ari ka isnadu muɗum an foti noon ko an goto foti ko an ji ɗiɗi ma ko ɗi boyi ko taw tun an on ari ko isnadu yani an gollitirama ko fewɗuɓe wattanta ɗum no tawde an on ko siga محتملة للسماع وغير السماع سيقول إني عن فلان نوعي هرا نيجي مكو حديثا نوعي كده هرا نال سالندك مو أنني إنه أوي كو عنده إني يعني كاري وني ما هرا كو نني نوك قال كده كسو إني سمعته دون سو نني يتة تبنا نال هرا كو كذاب فس يستاك جنgo مكو كدوم ولو بن تدليس بينتا سمعت بينتا حدثنا ما اخبرنا كو انه عن في سال عندك بين نالي بينني بماري مخرج ان فالتك في كده برينا نقول فناد قد هو التدليس بحد ذاته نمري نياو جبوي نا نياو ووتر ko wellitete yani ba'id fawdon woti wal tadlis hare kadi mandarté benni وهو متصل إن لم يكن تدليس أو حديث مو أن دو يعني أو متاتا أن أنا أريك إسناد مكو كنياور اتصال عمري بمعنى كو إنت كو متصل الإسناد سبب كو إننا كنتم عن احتمال ودي وناني ما وناني إنهم بونتا سيوني هذا تدليس على أندرتم بمعنى ونا نتو مدلس ونيكو ودي عن وأمكن اللقاء ترى كدي tigi tigi on ɓeɗo ɗum no wawi no newo ka ɓe wawata yiidude no woni ɗen noon naani tawata haɗa ɓe wawi wurde zaman goto ko noon kadi ihtimal woodi tabitali wonde ɓeɗo ɓe yiidari few si tabiti en yalti e no masala on faami yani ko wonɗo ihtimal ko ɗum ibn hajar ni wa an anatul mu'asiri mahmulatun ala samai illa min mudallisi ma harami acci ibara go almuhim o an ɗo si ari e isnadu woɗɗo on an o andiraka tadlis o andiraka gollitirgol ɗum ɗon tawata hara ona naali haray aslu on ko annahu yuhmalu ala sama on faami taw noon kadi hara tigi tigi on no newi nayi goɗɗo filme ɗo itta e tabaka ɓurɗo mo tawata ɓe yiidali ɗon no anda hare ko mursal ɗon hare ko mursal
فهمك يعني سكو دو أما سكو أكون لكم منقطع فهمك طيب بيني والتدليس وهو مكروه تدليس بأدر تو نياور ما كنا بيني نونكو أنيانو هاري وناكو هاني لتودي بيننا كونكو كيتمانو أي بسيلة كو تدليس كو بومغول أيبي بومغول أيبي إسناد إلا نتونكو نفعلك إلا يلتي تاني يمبي سودام بيني لأنه يوهم اللقية والمعاصرة تود تدليسهم ومن يعني وعي وسي جمع كو يدي مو في اللي جونغو مودو تاد غودو في اللي كو يتي جونغو مو يدي والمعاصرة وند كدي بوريدي ونبي قولي ورجل كو يتقال فلان وهو في شيوخ أخف يعني تدليس شيوخهم نقول هاي فور تدليس هون أو والله تدليس هم بو يعني تدليسهم كو بتشري دي ماري كاران دي تو كو تدليس الإسناد تدليس الشيوخ كلنا بتشري دي ولي هايسان وقالي بتشتتي ده فكر تدليس التسوية كو تدليس الإسناد ولا كجيا تدليس الإسناد كيو وارو فيلو يعني غوركو اودو ناني جونغو اودو كرامكوجو حديث هيجي كونو كرامكوجو بي فودي فيلاد حديث هبي دوبي بوي كانكو اري كدو ساكتور دو ناني جونغو ماكو حديث هيجي نودي دي كار حديث هيدو فيلي وبbe go yetti جونغو ماكو كانكو هبال فاي umana golden non so filli keden non kadi o wattori e deeda o filli ke fubbe cerno makko ande den non onali ko jungo goddo naniri de ana kadi wadi tadlis يعني أي نمت في هذا الندرجول تيجي تيجيهم طيب تللي سوسو يكون كونو كويتاو كيرما كوجوني هرنا فان إدوبي هم هيكيمو ما كيرما كولودو أراو إنه هنو أراو جمع تاين دكتورنو أولا إن دعو في أسيكو كغوتلوغو في أسيكو كغوتلوغو فوتنو كو جمورو أدي ما كو إن دعو ما يتمو دمبا ما مسور ما كو أراو إنالي ونجوني إن بما كوني بيجي بويتا وتا في بومو غوتون هارا ماجينتنا في اكما كون هارا وتا اندي ko kaari donc non lorra buyno e muɗum fitta joni so hawrodiri joni e goɗɗo hara ko sirqa way sikkede joni hara ko ari son ko sirɗarna selluɗo hay tan on o ɓitti e daroɗen ɗo hada wallahu alam raddu ilayhi aslam walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam baraka nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أرين جرمي كرنو بمال بي اللي كونغولي لبعنا يندو تدفتر دول توري الله سبحانه وتعالى يوبو بيكوري مؤمن جودي أن كالي فيلتي من دو يوبا ينصفا من دو ولا كالي فامن كوكو جانغالو وابن نفتوركو are inshallah en yuno ko defte didi are defte didi la berende ko si futuro on salminama inshallah are beru wotan heddi do are no anda no gasawobe no gara hebe andi no hande be hori are e wobbe kadi ara ko anni no be nyaamu ko kadi anni yidi kala al muhim are doli ko ebbaga fi jama on yo hebu seeda ko wawata jogita golɓe haa ka jeeɗe biidnillah are ɗum ɗon sendete joni inchallah jama o kadi wawa heɓugol tan fino e salligora heɓino o fi futuro o inchallah are mo kalano e wonde ka place ka wonɗo are woɓɓe goo e kippe joni fi ɗum ɗon inchallahu taala are si futuro on salminama tout ara jama on tongaki moƴƴa ka huɓɓigol ma ka waɗgol adkar o jama o raɓɓinɗino seeɗa fi en wawa heɓugol tan no finoroɗen deftere ɗiɗa ɓeɗo inchallah waɗen tawsi